खुरुमजरी एसटीवी पाउ मियंग ताबी बसमु ताराम नौजरी अहनबद मरोइब पाउमी सिंह मथौदा हंजिंदुना पाउचे सिंह फोंग बहौरबसु मियामदा पाउचे मपुंग फाना योहनबा ngamdri उखरुल द मरी सुबह स्टार लेवल मोरक मेला पांथोखरे सिरारा खोंग मोरक कुइन हिंगनबा अमदि चाथोक लेनबा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट न थबक पाइखतकदौरी अमदि मोइरांगथेम इबोबी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग की विनर पायाना ओइख्रे पाउ संदोंग पिजरी ई पाउगी थबक तौरीबसिंगदा अकनब किहलकपा अमदगी पाउमिसिंगना मथौ पांथोकपा लेप्तुना धारणा अमदि रैली चलबा मतुंगदा महौसागु मथौदा हंजिंदुना पाउचे पुथोकलबसु मखा ताना किहलकपदगी पाउचे येंथोकलिबसिंगना मथौ लेपखिबदगी इम्फालदा नुंतिगी फोंगबा पाउचे सिंग मियामदा मपुंग फाना योहनबा ngamdri ngasi all Manipur Newspaper Sales and Distributor Association na yanaba phibam ama puraktriba phawba pauche sing yenthoktanabagi phirep lawkhre amaromda pauche sing mau sagum puthokani haina editors committee gi convener gi cherol aman hairi pauche sing miyam da yenthokpada kanagumba lup amadi miyoi singna ayat apan pibiganu miyam nasu pauche yenthokpada mateng pangbiu hairi थासिगी मरीदा आमजू एडिटर्स कमिटी अमदी ऑल मणिपुर न्यूज़पेपर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन अहुम पुन्न खनरगा सेप्टेम्बर 5 दगी पाउचे सिंग यंथोकपा हाइना लेपनखिबा वारेप की मतुंगिना सेप्टेम्बर 5 दगी डिस्ट्रीब्यूटर सिंगना खबर यंथोकपा चटपदा अमुक हना अकनबा मोंगदा किहलकपदगी एसोसिएशन की अथुबा मिफम अमा कौदुना यानाबा पुरक्तिबा फावबा सिंथा लेपा हाइना वारेप लौबनी हाइरी हौखिबा चयोल असिदगी ngasi phawba tangdu leitana electronic amasung print media singda aki akhang pirakpada natana pause yenthokliba singda aki akhang torokpadagi miyamgi oiba thodok wathok sing taba madi uba phangdaba asina miyamgi thamoida nungnangba ama pohle haina UCM na phongdorokli UN के चार्टर द यावरिबा राइट टू स्पीच की वहानथोक मणिपुर खुनाइदा चटनाहंदबा सिसु अखोय ख्वाइना खंथमिनबा मतम ओइरे लेबाक अमगी अनिंगबा अपाम्बना लेबाक अमदा सोकदबा ओइरबदी ngangadoriba wahi adu mamutana khanaba chungani aigi nungaibada kanagumbा singi kaigदबा वाफम ओइरगदि aigi wafam adu khanthabana अखोय ख्वाइ पुमनमक याइफबा ओइगनि इलेक्ट्रॉनिक अमदि प्रिंट मीडिया की पाउचे यंथोकलिबा सिंगी अवाबदसु UCM न सरगयारी मणिपुर खुनागी येंबिदुना मतम चुपदा मीडिया की मथौदा अखोय खुदिमंगना अचुम अरान येंसिनमिनाबा अमदि मनिंग मखा तमना शांति ओइना मियामगी सेवा तौबा तंगाइ फदे हाइना UCM की चेरोलस न मखा तारी उखरुल डिस्ट्रिक्ट के सिराराखोंग विलेज द मरी सुबस्ता लेवल मोरक मेला पांथोखरे अतै मखल कयागी मोरक का मानदबा सिराराखोंग मोरक हेना चाथोक लेनबा मदि मपुनसी सांगनबा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट न थबक पाइखतपा होरगनि हाइरी सिराराखोंग सनाउलोंगना हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की मखादा सिंधुना ngarang हौदोखिबा मेला अदुदा वांगांखिबा सिंगना वाफम सिंगसी फोंदोकनखिबनि हिरमसिदा पाउदममा नुमित हुमनी चुपना सथगदबा मेला अदु हौदोकपगी थोरमदा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर की डायरेक्टर एल शिवरामा रेड्डी काउगी दिन डॉक्टर इबोनो नमदी हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट की इंचार्ज रतन कुमार सुसरग्याखी मोरोकी स्टॉल किया लेबा मेला अदु डायरेक्टर शिवरामाना हंगदोकपग लोइनेना हक्तेंगन चतनी यंगसिनकी तोंगान तोंगान ब कल्चरल प्रोग्राम के आसु थोरम अदुदा पांगथोकी लोइनेना सोवेनियर अमसु मियामदा फोंगदोकी सिराराखोंग सनाउलोंगी माइकेदगी खुदोलपोट के अमरोइबा मियोइसिंगदा पीकी मखोइगी माइकेदगी मोरोक मखलसी इशोरना खुल असिगिदमक्ता पिरकपनी मसिदगी लाकपा इनकमना इमुंग पुनरिबनी हाइकी अतै खुलदा थारबसु महाव अमदी असांग बखेने हाइकी खुंजा सिंगदा हिदाकमदी इनऑर्गेनिक हार सिंगसु NGO सिंगी माइकेदगी खुदोल तमकी डॉक्टर इबोटोना केमिकल हार सिंग यारी ममकै सिजनदना बो वाफम फोंदोकी हेन पोथो पुथोंना नबा काउदसु वाफम के थंबिरौ मोरोक तनते अतै पाइखत पियाबा थबक पाइखतकनी साइंटिस्ट सिंग पुरक्तुना ट्रेनिंग पीगनि हाइकी रतन कुमारना मका तारदुना पांबीदा लैना क्या नारकतना नबा हिदाक मखल क्या लेरे मोरोक से चाथोक लेहनबदनतना मपुंसी सांगदोना नबा होनगनी खुंजा सिंगी याइफनबा अमदी ड्राई सेल हेन मपुंग फाननबा सेल थादगनि हाइकी असिगुंबा सेरारोफोंगी आथै फेस्टिवल असि अखोइना मरी सुबा स्टेट लेवल ओइना अखोइना कन्वर्ट तौजबनी अखोइना अंगम मटेंग द गवर्नमेंट की पैसा लेत्रबसु अमदगी नीरगा अमदगी अखोइना रिक्वेस्ट तौरगा स्पॉन्सरशिप कयादगी अखोइना असिगुंबा फंक्शन असि तौनो होनजबनी डायरेक्टर शिवरामाना नेचुरल रिसोर्सिंग सेल ओंथोकप याय हाइबसी खुंजासिंगना कौबिगनो हॉर्टिकल्चर स्कीम सिंग अफम असिदा पाइखत पचानगनी मोरोक मखलसी मचु साइज अमदी महौदा अतै मोरोक खेनै सिराराखोंगी क्लाइमेट असि यावना फै
पोचै थाननब प्रोजेक्ट पाइखटपदा माइ पाकनी फार्मर सिंगी लोन पीबदा अंगम मतेंग पीगनी हाबु वाफम फोंदोकी only best diversification which we can get a very good prosperity. The money comes from that. Of course, fertilizer is required. That is like the paddy, field, wheat, everything is required. But money is also required for our prosperity, for our lifestyle, for the education of the children, for health, everything. That will come only through the horticulture. Of course, people will move to the cities for jobs. But they also should know that job is there within the village itself. ISTV Paugi Damak, NG Sanjoy Galena, Norway Phillips, Sirarakong Village, Ukrul District. Cycle Block Congress Committee na sinduna nomagi oiba political awareness thoram ama Kuki in P Hall cycle da pangthokre thoram asita MLA Yamthong Hauke Sada Hills District Congress Committee ki President T Mishau Cycle Block Congress Committee ki President P Tuiboy ADC member amadi Mahila Congress ki luchingba kaya su saruyaki P Mishau na Congress sarkar na paikhaliba thabak thoram sing miyam na mamuta na khangdrabadi madugi kana fangloi haike MLA Yamthong Hauke na sarkar gi chawkha thorang amadi thosal kaya Pung Pana Miam de Yohunge Harabadi, block level da Mipum Kaya Pantukina Bab Tamina Batai, Masida Party ki workers singi Achoba Todang Lay Haki. Mayana, Atana Mishimu, Adu Lokishla, Kadito Shira, Tari Mito, Aduna. Sayama Yamada Malata to Bloki, District Sina. Ekoi mayam na khalaga block na district mayam se na district isu ya to boto ekoi Amarum the MLA Yamthong Hauke na cycle kendra gi manung chana ithoi turel mathakta sari ba thongi phibam yengsin ki Molcom dagi Yangang Pokpe Ukrul Jesami faunagada ba marueba thong asi mathang chai ki March tha phawudalosh lagani MLA na MDS ki makhadal pa crore kunga mangarom changna sari ba cycle kaithel gi phibam su yengsin ki Pofam chamri phamba changada ba kaithel asi su March phawu gi manung da losh lhana ba honari haiki jaga se na a phawa si to se na to bani adubo mayamna jaga se leitabadagi sida sum horabani si market share si 2012 da luigadubani adubo 13 su luiroi duri 14 gi march da luigaduba ase karigumba chinga sidi apan basu leiba ating basu leirakpa aduna maram oiraga mase market share si uchu phawulu itibi Iboyam Sanglen da chatkiba August ke tang tara tarukta ki kun phawba Manipur ge cultural tradition ki matang da pangthokiba awareness kam demonstration program da akhang hai singna kumna khanar ba matung da warep kya lokre haina Manipur nat kan balu ke wangang loi na ba warep pananga se Manipur press club da pangthokba paumi singa unaba mada phongdokre mana makatan hai kibada Manipur inat kan balup na chathakiba awareness kam demonstration thoramadu da lokhiba warep singi manung da maitai lining sanamahi lining Gauria Vaishnav Dharma Chatpa Myoy Singi Pokpadagi Siba Phabugi Pangthokpa Irat Thongni Thorongga Mari Leinana Sak Sonbagi Thoram Pumnamakta Manipuri Natka Mari Leinadaba Kurta Paisma Setuna Tabla Harmonium Keyboard Amadi Atai Instrument Sing Hapchinduna Phamsak Sak Sonba Pumnamak Kudaktagi Thing Bahaina Warep Nakre Maitai Liningi Pena Seshak Natana Luhongbada Phamsak Yadaba Manipurda Kundariba Kanglu Khudimake Pokpadagi Siba Phawada Pangthok Nariba Thoram Singi Janna Kanglon Kahendana Pangthokpa Arangpham Mandop Mapu Moibung Khongba Boramati Kaina Senaba Maibana Magi Topom Thokpa Paring Pathap Tekta Kaidana Pangthok Hanba Haibana Chingba Warep Kaya Yauri Haiki Dharmada Vaishnavism da Maduda Lupsa Kambu Singi Makoiki Dasakarmagi Manum the Ladiba Popadagini Siva Hogi Manum the Ladiba Sigi Manumda Maru Oina Jaika Lohomba Srabda Amadi Sambachari Piro in Silva Lapamatamda Mangfadraba Sumba Ma Jaki Gimasur, but not the Sakriton Shilagan. Science Teachers Forum Manipur ge Contractare Subama Pokemon Thoram Manipur Public Library Complex da Laiba Forum Asi Office da Pangthokre Ngarang Pangthokiba Thoram Aduda Forum gi President Dr. H Nandiram Sharma na Thoram Apuaki Zahi Kundraka Dare Mapung Pharaklaba Forum Asina Mamang da Tawkiba Made Matung da Tawrakada Wafam Singh Khanaki
Manipur nupi singi mayokta chathariba miyot minei kaya si thoktanaba All Manipur Women Voluntary Association na ngarang wall poster campaign ama khwaramban kaithel ki samu makhong maya da pangthokre wall poster campaign aduga mari leina na amovana chathariba campaign asigi maroiba wafam sing kaithel phambi ima sing da khanganki Kaisamthong Kendragi July Thagi kerosene liter lising kungamathoiga chatru kuntragani thoi loan lauthokre haina Kaisamthong Kendra Humanitarian Development Committee na thadrokba cherol amana khangalakli July Thagi kotasi August ki tang taragani thoi da chingthokraga hauzik September thayawraba phawda miyamda phanghandana leiri hairi Manipur State Blindness Control Society की मखादा Lilong Young Social Service Union क्यामगई Lilong Santipur Development Committee मधे State Ophthalmic Cell Medical Department पुनः सिंधुना नोमगी ओइबा मिडलाइंग की कैम अमा LYSSU की ऑफिस ता पांगथोक्रे कैम अदुदा लांगथबान केंद्र की कराम श्याम सुसरुया के State Program Officer Eye Specialist Dr. Kamini Babu अमदे Dr. अहुम यावना चथाकिबा कैम अदुदा मियोय चामगा यांखैरोम लाइंग खिबगा लोइना ना हिदाक लांगथक सिंग सुपीकी MLA श्यामना हॉस्पिटल दा चतुना लाइंग बंगम जदबा हलकया कैम असना खुदोंग चाबा पीरगनी हाइकी मिट ना खरा नुवाइरक्त्रे हारगसु थोइदोंना केयर लौदे मरुवैना मिटसे नारकबसे अना बोइना लौदबा हाइतारे तैतै चांगी फिजिकल अतोपा नमक्तबा खोलतबसने हेन इम्पोर्टेंस पी अदुना मिटसिदि ख्वाइदगी हेन मरुवैबा पोर्सक अमा ओइरिबा सिदा डिपार्टमेंट हेन इम्पोर्टेंस पीबीदना अदुगा साइगी मेडिकल की फैसिलिटी फंगा वालाबा लंदमसदा सुमगी खुदोंग चाबा मा पीबीबा से सुगी मतिक नुवाइबा काउजे Impal Municipal Council na sindunanga si councilor sigi staff sweeper madi lever singi oiba nomagi oiba lemna laing magi cam ama pangthokre Zenims ki Community Medicine Department MS Karma Madi Padma Diagnostic Center Rims Road na mating pangduna chathakiba cam aduda Dr. Manga Nurse Marina Medicine Skin amadi HIV test na chingba pangthoki ngasigi thorum aduga mari leina na sanitary chairperson KSH Umesh na phongdokhibada IMC ki makhada leiriba punamioi chahumlomda laingbagi khudong chaba phangangani loina na tha taruk taruk khudingi IMC ki labor singi lemna laingbagi thabak sing paikalagani haiki अखोई था तौ तौ खुदिंगी हाइबा अखोई वैक्सीन कापथोपा अदो करी करी तौगदगे हाबदो अखोई सुयो सोयदना अखोई सैनिटरी कमिटी की माइकेदगी काउंसिलर सिंगना कोऑपरेशन पिरगादा आईएमसी ना कोऑपरेशन पिरगादा सुयो सोयदना पांथोकनी हाबो वफमसी आई अमुसना थमजरी अमादाना लमदमसिदा मयाय काबा निशात सिजनबा थिंगनबा चंगसलकपा खोंजंगी सरगम होइनंगा से क्वाकेथेल मयाय कोइबिदा लेबा मिलेनियम इंस्टीट्यूट दा अवेयरनेस प्रोग्राम अमा पांथोखरे थवमदुदा इंस्टीट्यूट असेगी प्रिंसिपल डॉक्टर के नबचंद्र अमादागी जनरल सेक्रेटरी PH फोनी मैतै NCP गी सुपरिटेंडेंट RK इबुंगो सनामदी डॉक्टर H अंगोमचाना चिंगबा मियोय क्याना सरुयाकी इबुंगो सनाना हाइखिबदा ड्रग लाना सिजनबा थिंगनबा होनबदा मियामदा ड्रग न सोलिबा सिंग निंथिना खंगनबा मथौ ताइ हाइकी जुंगी इमा इपा सिंगजु अकोइना पोक्पीबा अकोइ ताकपी तिकपीबा मकोइना मी ओइना सेंबिरपा ओइरगसु मकोइ गी करी तौरी हाबदो खरे येंछनबम थोइ मरमदी इमाना इपाना फत्तबा लमदा चटलगा सेन तालगा आइबु लाइक तमनबा हाबदो मदुमसु मसिमदी तौबिगनु पा मसिमदी तौबिगनु इमा हाबसे नकोइ हाइफम थोइ मयुम पानख्रबी निंगोल सिंबु चही मगी मनुंगदा ममा मपा सिंगना चाक कौदुना चामिनबा मदे जगो इसै सक्तुना नुंगाय फना लेमिनना पांगथोकपा नेपाली सिंगी कुमै तीज फेस्टिवल ngasi Kalapahar da laiba market set ki complex da pangthokre Kalapahar Women's Society na sinduna pangthokiba numit humni chupna chathagadaba haudopagi thoramda MLA Nemcha Kibjan Manipur Gorkha Welfare Association ki president RB Chapagen yauna tongan tongan ba miyoy kya na saruyaki Nepali jati ki oiba nat ki jagoi sai kaya pangthokiba thoram aduda MLA Nemcha Kibjan na nupi singna samaj asibu santi amadi chaukhot lambi da lagna phonabada macha masu oiba singda afaba poktak piba tangai phade lengak sasan gi lamda su yausinduna nupi oiba singi thak wangkhana bhona ba matam oire haiki boy hojiki reservation nupi sing gi 33% lok sabha da pass tore raya sabha risu tora kadore aduna maram oi lega oi komna राजनीति का जाउसिन लेगा नेबाक सी सेवा तो नबा सिंगसी
हौखिबा सेप्टेम्बर की तांग मंगा की अयुक पुंग 10 मिनट 15 चटपा मतमदा इम्फाल ईस्ट पुलिस कमांडोना KYKL की मियोय अमा फारे हाइना डिस्ट्रिक्ट असिगी SP की चेरोल अमदा पलिबा सनाब्राम इबोचो मैतै अंगांग चामैतै हाइनसु कौबा चाहि यांखै माथोय अपोकपा इबोम चामैतै कक्चिंग इरेंगबम हवाइरो हारिबा मियोसे KYKL का करिंग महिरम अमतदा मरी लेनेदे हाइना लुप असिगी डिप्यूटी सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड रिसर्च H खंबना सेंगदोरगली चामगा मापल सुबा बटालियन CRPF ना सेनापति डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा पहांग गवर्नमेंट UJB स्कूल माउगी सदर पटेल गवर्नमेंट हाई स्कूल अमसुंग मोंगसांगे दलेबा तंफा प्राइमरी स्कूल अमसुंग लांगथबाल नंबुल मपाल हाई स्कूल दा सिविक एक्शन प्रोग्राम की मखादा साना खोना बमचाक वाटर टैंक ना चिंग पिखरे थासी की मरी अमसुंग मंगादा पांगथोकिबा थौरम सिंह असिदा बटालियन असिकी कमांडेंट PK मेहता डिप्यूटी कमांडेंट नोगेन सीनियर सिटीजन स्कूल की महिरोय ओजा सिंसु सरुयाखी मसा मसा की प्रोफेशनल स्किल फगदहन बगलोइना मियाम की साना खोनब की एक्टिविटी फगनब पांदमदा CRPF ना प्रोग्राम असी पाखतपनि हारी मणिपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन की मखादा नोने चिल्ड्रन ट्रेनिंग हाई स्कूल दा लाइब्रेरी अवेयरनेस प्रोग्राम अमंगसी पांगथोखरे थौरम असी दा स्कूल असी की प्रिंसिपल नाथन कामई मणिपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट L सविता ट्रेजरर RK देबारिता सु सरग्याखी लमयान इराबोट की मपोंग नुमी थौरम तोंगान तोंगान बा कल्चरल अमदी कंपटीशन कयागा लोइनाना जिरीबाम दसु पांगथोकदौरी अपुन जिरीबाम मैरा पाइबी ऑफिस ता ngasi पांगथोकिबा मिफम अमदा इराबोट न लेखिदबा हुंफुगा मंगा सुबा मसुंग मपोंग नुमित चामगा 13 सुबा थौरम मपुंग फाना पांगथोकना बवारे बसि लौखिबनी जननेता इराबोट मेमोरियल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट ओ मंगीना प्रेसाइड तौदुरा पांगथोकिबा मिफम असिना थौरम असिगिदमक तोंगान तोंगान बा सब कमिटी सिंग सेमनबा यानखरे सही असिगी मपुंग मार्च पास्ट मैराथन लमजेल कल्चरल थौरम क्या पांथोकनी इराबोट का मरी लेना सोवेनियर पुथोकनी हारी सही से स्टेट लेवल बालश्री अवार्ड चांगिंग की फॉल लाउथोखरे क्रिएटिव परफॉर्मेंस दा ISRD की प्रियंका युमलेंबम क्रिएटिव साइंटिफिक इनोवेशन दा हेरिटेज की B रोजर शर्मा क्रिएटिव आर्ट दा वांखै हाई स्कूल की युमनाम राहुल क्रिएटिव राइटिंग दा निर्मला बास की होदाम स्नेहा अमसुंग स्पेशल कैटेगरी ओइना टाइनिटोस की अविथा वाइखोम यावरी खनगलबा माइरोइ सिंगना जोनल लेवल बालश्री कैंप दा सरुयागनी हारी चिंगू सिलेल सिंथालुक की 13 सुबह मपोकुमोन थौरंग लोइना चाही खुदिंगी चथरकपा सलाई तरेट की लाइवे ख्रबा इपाइपु सिंग मफमदा हेकलेका तमदुना लांगबल चरा तंबगी थौरम ngasi नोमाइजिंग चिंगदा लाइबा लाइनिंग थौकियोंग लाइफमलेंद पांगथोखरे हाना तांखुल नागालोंग की प्रेसिडेंट ओइरंबा सोलोमन निंगशेल गे उखरुल गे हामलै खोंगदा लाइबा युमदा ngarang मिदांग पुंग मापल मखाइरोम ताबा मतमदा बम पोखाइख्रे मसिदा असोपंदी यावखिदे सोलोमन की इमुंग मनुंगना फोंगदोरपदा कनागुंबा ऑर्गेनाइजेशन ना की हलकपा सेल्पियो हाइबा लैते असिगुंबा बोम अमा पोखाइ हलकपदा नुंगाइतबा फोंगदोरकली मिलाल मया लोइसंग की मखादा थौबाल मासा लोइसंगना थौबाल की नोखाखोल प्राइमरी स्कूल दा ngasiदगी मैतै मे की डिप्लोमा कोर्स अम हांगदोखरे थौरमसदा मिलाल मया लोइसंग की लुचिंग पुरेल सादोकपम तोंबा मंगांग थौबुरेल पी थाकाबा मदे थौबाल मसागे लुचिंग पुरेल M परशुराम मैतै सु सरग्याके कोर्स असिदा महिरोय यांखैरोमना सरुग्यारी S तोंबा मंगांगना डिप्लोमा कोर्स असि हांगदोकपना लमदम असोमदा लैरिबा महिरोय सिंगना इरोल इए की मरमदा हेना कानाबा फंगलगनी हाइकी इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांडो अमदी तरा सुबा असम राइफल्स की अपुनबा कांगबोमना फयेंग बाजारदगी पिरपाक प्रोगी मियोय अमा फारे हारी फारबा मियोय अदुदे वहेंगबम शांति कुमार एलियास शांतिदास अपोकपा W मनाव सेंगमाइजिन ममांग लेकाइदगी निहायना इम्फाल वेस्ट की SP ना थोरकपा चेरोल अमना खांगलकली डिस्ट्रिक्ट असी की पुलिस कमांडो नसु ngarang numidang wairam pung manga makhairom taba matamda kangjabi gi kelimandop manaktagi KCP lalaiba kangpu gi active worker ma fare district asi ki SP na thorokpa cherol amada fagalaba mioi adudi thingujam samir apokpa subas nagamapal singjopung lerktagi ni hari ngarang DM college da pangthokiba oja singi numitta chief minister na pikhiba warol adu collective responsibility natraga chief minister amage responsibility amasung accountability mamita de haina MPP na phongdokre party sigi wangang loi haikrujam nabasyam na thokpa cherol amada state government haibasi collective responsibility ni chief minister na government adu ki performance tawriba thabak sing responsibility amasung achievement sing adu gi final responsibility oi chief minister na maha ki
मिनिस्टर अमगी मथक्ता पेंद्रबदी महापु सिंदोक्तुना मतिक चाबा मियोय अमबु पुहनगदबनी मदुना तदुना गवर्नमेंट के अरान अहुई सिंगु खुमजिल हन्नबा अमसुंग लेबाक मियामबु चमम नहन्नबा मियामगे प्लेटफॉर्म सिंगदा असावबा हेक हेक उतुना चीफ मिनिस्टर मसामक्ति यामना मतिक चाबा अमसुंग चीफ मिनिस्टर अमबगी मथौ निंगथीना पांगथोकपा मियोय अमनी अमसुंग मथौ निंगथीना पांगथोकपा ngamdriba sing asi mahaki minister singni haiba message ama miyam da thadokna bahonariba si lebaki khwaidagi laibak thibani government amana government adugi performance tauba thabak sing amasung achievement sing government adubu luchingniba chief minister aduda laibani haiba si chief minister masana kauroidaba waphamni public platform the chief minister na government ki asoiba singbu mahaki minister singda khangna natraga khangdana taisinbagi mahutta soiriba sing adugi daita masana khangna lobana laibaki yaifaba oigani hari निंगथौखोंग म्युनिसिपल काउंसिल की कांग्रेस काउंसिल मरी पार्टी के जन पथापी वांगमद सेल थुम लाना सिजनबगी मरालदा तांथोखरे जयसी की जनवरी 13 पांथोखिबा बिष्णुपुर ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की एजुकेटिव बॉडी मिफम अमना काउंसिलर सिंगी वार्ड के डेवलपमेंट कमिटी की अयाब चे चांग कया लौरबा मतुंगदा एआईसीसी की मेंबरशिप ओइबदगी तांथोखिबनी मखोइगा कांग्रेस पार्टी का करिगुंबा हिरम अमतदा मरी लेनदे हारी साइकिल एरिया कुछ सेलिब्रेशन कमिटी लिसिंगनी तरहमदोय सेमख्रे ngasi कुकी एनपी केएसओ वुमेन यूनियन एचडीसी साइकिल की अपुनबा मिफम अमा फमलबा मतुंगदा कमिटी असि सेमखिबनी लोइनाना कुथ थौरम साइकिल ब्लॉक हेडक्वार्टर द पांगथोकनबा सुवारे ब्लॉकरे डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर इम्फाल ईस्ट ना IKBY स्कीम की मखादा डिस्ट्रिक्ट असि की ngaमी चामगा मरफुद्रानी पांदा पैलेटाइज तौरबा nga machinjak amasung agri lime sing yenthokre thormasida DFO Imphal East Y Ibobisu saruyaki Ramania High School aided ki head mistress in charge Wahida Begum na assistant headmaster appoint tawbada school managing committee ge secretary ga lana tawkhibalaite education court lising amaga chamapal marifuni gi rule gi matungina school managing committee na appoint tawkhibani haina Ramania High School government aided ki managing committee na thadorok pacherol amana khangalagli Wahida Begum asi in charge oina leibani mahak sarkar na head mistress oina approve tawkhidri hairi Handak Student Union of Kanglai Park Sukna Airport Road Talaiba Ramkrishna Higher Secondary School bu Thingzil Haiba Wapam School asigi principal Oinam Jawan Singh ne yaninda bu phongdok pagaloinana thawong asi kanagum bakharana school asibu mingchat thinana bu khonar pa thawong ni phongdokre ngasi school asida pangthokiba paumi singh unaba mada principal na makha taraduna Sukna School asida thamlakli ba wapam nakal namatagi oiba wapam ne Mahiro Union asina school asigi phibam nomata su yengba laktana School asigi phibam gi matang da haikiba wapam du nungaite hauzik school asida changnai na class sathari class 10 thagada ba mahiro singdagi lupali sing mari mari lawi hairiba si aranba wapam ne school asigi girls hostel gi warden leite hairiba amade school asida mahiro sing na nisha sizinabada principal na athingba pide haiba wapam sing aran bani haiki meyam mangda lan hunaba wakani kan khanthaudana haire ba famse yama lebak thibani aduga masina lebang miyam mamangda manipurgi afaba thabak tawgena hauraiba hauliba lairiba mairogi look mayambu miyam mamangda lan honabagi achoba maram amani haibasi ai miyam mamangda ai singdok seki Thanga Kendra ki manung da laiba thanga chinglak ta lairiba yot ki thong asigi mafam kaya da fariba yot ki buldu kaya yaudabana maram oiduna thong asi khudong thiba yabagi phibam da lairamba du thanga wangma youth union club na semjin khre hari moirangthem birla gi meeting makha da thaba asi packet ki bani hari Cultural Forum Manipur gi hanagi president waramba sangnaraba sahityakar Khaidem Navakumar Uripo Khaidem lekai da laiba masagi mem da lekhidre mangna lekhidabada Cultural Forum Manipur na awaba phungtokre Howzik sanabagi pau ngasi sanabagi pauda Moirangthem Ibobi Memorial First Division Football League winner PYA Kairang oikre Imphal East District Football Association Sinduna Kuman Lampak Sports Complex da Chatharapa League Tournament asigi ngasi sanakiba league match ta Upsa Pukaw amadi Dwek Yaripok goal amata chanabangamdana draw chatki Anisuba match ta su SSC Sekta amadi Nesu Khurai goal ahum chanaduna draw chatki YDC Posangbamna SSC Porompatpo goal mapal amada thoikre aduga Paya Kairangna
Lari Gembam Lekaibu goal Anishinoda Maitiba Pikibani. League tournament asida Payana Puna point Taranipal Fangdona first division gi winner Oibangam Kibani. Nesu Pompana point Taramari Fangdona Anishuba position Takre. Rauna Puna point Marikak Fangdona league match Asigi Mamai de Lekre. Amfana Sintuna Sidagi Kungamanga Suba Junior Boys Inter-District Football Tournament Haudokre. Kumalampak Artificial Turf Ground Ngasidagi Haudok Liba Tournament Asida Puna Team Tarungna Sorgyari Ngasi Sanakiba Ahanba Matchta DSA Bisnupurna DSA Churachandpur Bugol Mapan Anida Maithiba Pikre. Bisnupur gi goal Mapan gi manungda TST Kena Puna goal Mari Chanbangam K. Ani Suba Matchta DFA Thobalna DSA Kakchingbu goal Ahum Amada Maithiba Pikre. Kuala Lumpur da Thasigi Kungamathoidagi Pangthokadoriba Women Asian Cup da Saruk Yarunabagi damak Indian Women Team gidamak Sanaroi Taranipal gi ming lauthokre. India gi team asida Manipur da ki Sanaroi Mari yaurakle makhoi sing adudi Chanchan Devi, Anuradha Devi, Sushila Chanu amadi Lily Chanu ni makhoi mari mak farm gi Sanaroi ngaktani hairi. Makhoi mari bukhalakpada farm na harawa phongdorkle. Tournament asigi ahuba match da India amasung Hong Kong sanagani hairi. DSA Bisnupur Nasintuna Bisnupur Mini Stadium da Chathariba Nipalak Suba Balanand Memorial Second Division Football League match ta IPSA Natobu CRESA Bisnupur na goal ani amada thoikre. Ground asimakta da Chathariba White Test Kumar Memorial First Division Football League match tana FC Moirang amadi NCYWO Nungsai Chiru goal amamam chanaduna draw chakre. Athletic Association Manipur Nasintuna Ngasidagi Kuman Lampak Man Stadium da Kuntragani Thoirak Suba State Ace Group Athletics Championship Haudokre. Hauzik Pawada Saina Puna gold medal Taramanga silver medal Tara bronze medal Mari Manipur Police Sports Club na gold medal Tara silver medal Taret aduga bronze medal ani lokre. Round na gold medal Tara silver medal Manga bronze medal ahum lokre. Ngasi tongan ba athletic event kaya da team mapan gi athletes singna athoi hentanaki. Hauzik Ainga Sagi Pau ICR Lampel Pati Fangba Pau gi matungi nanga sigi khwaidagi sakibagi chang degree Celsius kuntra dasmik ahom khwaidagi ingba degree Celsius kun dasmik manga nuksite yawe sing manil gi chang ayukta chada mari futaret nungthilda na chada humbudra mathoi nungju gi chang nil Hauzik maroi ba pau amwana Paumi sing mathok da hanjinduna pauche sing phong bhauraba sumyam da pauche mapung phane yhon bangamdre Ukrul da mari suba state level morok mela pangthokre sirara khong morok kuin hingna bamdi chathok leina ba horticulture department na thabok paikar kadawri amade Moirang Them Ibobi Memorial First Division Football League winner Payana oikre ISTV na pizza pau matang salojare mieng tabi basing bom kana khurumjari